Ako voliš brutalne borbe uz dobru priču, ovo su filmovi za tebe. Broj 5. On Buck. Tony Jaa, do tada nepoznat, bez žica, bez specijalnih efekata, samo brutalni udarci, aktova i kolena. Film koji je ceo svijet naterao da zavoli tajlandski Muay Thai. Broj 4. Fearless. Jet Li kao Huo Yuanjia, od bahatog uličnog fajtera do simbola kineskog ponosa. Borbe protiv stranih boraca plus emocija, čast i odlična koreografija. Broj 3. Tom Jung-gung ili The Protector. Ovdje se Tony Jaa pojavljuje ponovo i lomi kosti zato što su mu ukrali slona. Možda je nekome smešno, njemu nije. Neverovatne scene borbe koje nekada traju i više od 10 minuta. Broj 2. Undisputed drugi deo. Film koji je svijetu doneo Jurija Bojku. Ruski ilegalni zatvor, ilegalne borbe i lik koji sebe zove najkompletnijim borcem na svijetu. Možda to i jest. Koji je tvoj broj 1 borilački film iz 2000? Upiši svog favorita u komentaru. I sada broj 1, Ip Man. Priča o učitelju Bruce Lee. Ispričana kroz Wing Chun borbe. Elegantno, emotivno i brutalno kad zatreba. Zato je broj 1.